Kublai pi baro shaka tup khubor ka jungi ka Don Bosco Media Network. Tung ini page ki mat ki bakongsan. Pen kup burom menteri rang ba konrat ki sangma iki nong tre kam la jong bale bha. Pen shay UCM ke KHADC halor ka jing tangjat. Kintu ki try jaka bat kli nong sen share ka NHIDCL ban siu no ya ka bai jaka shna surok. Mi biang kasur bandawa pen kiu kerdan ya ka Laskin CNRD block shaka civil subdivision. Timtang ini page ki khubor ki babanya. Lapan kudno eka Meghalaya Promotion and Incubation of Market Division Enterprises kabalong kum shibentajong ka Chief Minister's E-Championship Challenge Program ha State Convention Center Pinewood Hotel Shillong hakaba umintri rang ba ula long ukongsan ringkat bakijing ya don lang kiwe ki he sorkar. Hakani kasni umintri rang ba ula pin kup buron ni kitu kinong sengkam la jong ki bala le bha kijing tre ki jong ki. Hagani kasni la samri ki check ki balong ki jing shimram baklem sut ni ki bank check kinong seng bat kinong tre kam jong ka. Khubor Na Ka Jylla ka shimi ka jingkit kle ban siwi ka ka sut bali ban siwi ki nong tre kam la jong. Habakran hagani kasni umintri rang ba ka Jylla ukon ba ki sang maula ong bat ki nong tre kam la jong ki dei ban tre shit rehem ki kam jong ki ringkat ba ki jing ya sha ban long ki ban job ha ki jing tre ki jong ki. And those who are not present out here also, who may be watching this program or will watch this program at a later stage. I take this opportunity first of all to congratulate all the Prime Entrepreneurship Awardees for receiving this award, and would like to congratulate MBMA and the entire Prime team for having organized this program and this entire award program and the ceremony in an excellent manner, and brought us all together today to really celebrate entrepreneurship is really what I would like to say. Friends, you are very familiar with the fact that I am a staunch believer in entrepreneurship, and I have been saying this from the day I have taken charge as the Chief Minister of the state, and I continue to push on it, and that passion or that belief only gets stronger day by day. And so today, while I was distributing the awards, there was a sense of some sense of satisfaction. I am not saying I'm satisfied, but some sense of satisfaction to see the different entrepreneurs today out here and how things were 2 years back and where we are today. And really I look forward to the many more days and years to come ahead, where we should see entrepreneurship reach to new heights in our state. So entrepreneurship again will allow us to do that. The third thing about entrepreneurship, it always adds value to what we already have. So we are not even looking at doing new things, as we say. We're just looking at how we can improve on the existing things and the existing opportunities that we have. And if you just look around it, sometimes you look at a place and you look at a product and you say, why can't we do this with this product? Why can't we just create more value out of the same products that we have? And that is where entrepreneurship comes in. You will create value out of the same product which others cannot see, but you see it. And then you'll be able to give it to the world and market it and create business out of it. Halor ka jing wat RTI ka HYC ya ko rukom tangjat nakaliang jong CEM ulay thu baki samla HYC kila wan ban ai ka RTI halor ka jing tangjat bat ha ka jing kren bat ki ulaong ba un wat chwai ka jing shisha bat un daula lap un sa khot biang ki Henry nakaliang ka HYC soyang circle kila let nosh kila pathai khubor uba tito starwell khan ulay thu baling ba ka khasi social unit act ha ka KHADC ka ai board ban tangjat yaki khun ka ba ka kme ka de na kawai bat ka jat ben riu bat ukpa udai be ukasi nung baka ni kaat anum la bantang jat ya lada baro arngut kidi kelajat kumba pau ka RTI baki samla soyong kilayo kilala baladon ka jat balatang hakaba ukpau di kelajat manakaliang UCM ke KHAD uba tito starwell khan ulai thu bakani ka jingkul mar kami nakadaw baka jing baklaban pendap ya ka kerteng ukpa ubadehi ukasi kumban pin kenmau hakisngi ki baladep lami ka Khubor shpang ka jinglap RTI ka HYC soyong circle kabala pen benaling bagi lat pathai Khubor baladon ka jing tang jan iki bam de khasi
Halor kani la shim kerteng ru ya katu kani ki nong yelam jong ka jaj ban rio. Kabala penlong yu ba arden ban ai por ke HYC so yang circle ban penchai halor ka jing keno bah ka por balong CEM u ba arden la don ka jing tang jan yaki bam de hok. La ban kata mat yong mo yanu kumba kila jer kerteng tu yaki CEM bakum juru ya kita ki riudan buram kiba lapau haka jingkren ke jongki tena kaliang ke jonga kum u CM bamenta nga dap da ke jing sukia ke ke pelaja bat nga kwa ban pensyai hakmat jongpi lengba jongpi syaki pat ba jong ke jat benri ki bro ko ba nadu bangila yo ya kenika ak kebengi ongka khasi sosial ini saat ba kadon kenika tangjat bat lengba kenika ak ka kerensyai ba ka tangjat kan longbet tang ya ki khun jong ka wepat ka jat benrio ka balong ka kemi ka bomdei ka khasi pat ukpa undei hi khasi numla bantang lada ka kemi ka de khalajat lada ukpa ru de khalajat lanu ya kata amla bantang te halor ka jing pentip jo kini ki samla apa ya dei bat kini ki sanjat santuli ki jat kumba kala pau lembah ka RTI ka bakila lap kalong ba ukparu de u khlajat kemir ko de khlajat denre nga syukwa ban persyai pi bahadin bangila pet bahapat iki kot isla iki application baro ngilap ba baro kini ki jat ki balatang ukpa ude uhi ukhasi kumban syu penkan mau hakajat karliu kaba ka kemi kedeka adibasi nreu papat ude ulio patau hakajat kardo kebalatang takajat kardo kebalatang ukpa ude pelstar lengdo hakajat karheli kebalatang kata kajat karheli ukpa ude helios harkogua hakajat karlongap tak kajat kebalatang ukpa ude ujat melimngap walambon melimngap bat hakajat karwilbon ukpa ude ujat marwe te naki ki bangila ti ngilalap ni na po council ban ai tangjat ya ukpa ubade khar lani ka kemi ubade khar babaro arti di khar kata di gawe bang kwa pensai te nrei ka dapat kendiat ka kajing bakla ya ka ba nimla ban len adin bangila pet bahai ki kot isla bahaka appendix ani haka form kabala summit dakini ki langba ki batang ya kajan kadang gaji baklaban pendap ya ka kerteng jong kupa jadi na ta kadau kini ki samlar ki yang halo kata kan hurim ba nilap ya kini ke kok isla ba ke kemir ka de khar kupa ru di khar den rei nang ilape iki details ro ka kung ki application bat kok kung ki kini ki application pat ki ba pha hang ni langba uni nong apply ka mo kupa de hi u khasi tai long e ba kwa ban pensai pi kalau ni dei ba ni tangjat Kakanhun ki try jaka bat kli nong sensyare kabalatip kum ka Land Owners and Headmen Association ki bahap shilenter ka National Highway jong ka Nongstan Rambrai bat Kirshai menta ka singi khat khandai tarik urumpang arhajar aphuwai ki lalik kendo yu Executive Director jong ka National Highway Infrastructure Development Corporation Limited ban kentu yu ban chnanoy ku surok ba hapadeng Nongstan Rambrai bat Kirshai Habe ekram kilar pathai Khubor u Publicity Secretary jong ka Land Owners and Headmen Association National Highway Nongstan Rambrai Kershai u ba bi thabau lai tho baka NHIDCL kan sambang pisa na kamenta ban CEO chaki trai jaka ki baka corporation kila depshim khnang ban la ban sedang no ya ka jingshna ya kan ka surok Rona kaliang jongi ngiwan mataksi
ya poi ni sekretari mangau public sekretari jong kan ka association jong ki try khandau bat ki nong susat snong kemudian ni ong tentah kasih nong susat snong anak bentar kan ka national highway tulen nong stoin ramrai kerjai namar ba nagaling jong ni kumpi nong alam ni la ya ni la don hakajing slow atatin sibun namar ba kipai ba sila ia keli tengi ngemla ban ai kan nuku nuka dibab dan joki na marba habang ia kendu yu bisi kemut ba nyok dakui ke dibab ba syai ba ka boong ba kani ke kam kala ia syafang nadu bala dap approve ye kani ka DPR ti bat kila penbit penbiang nadong sedong nakaliang jong ke LA kamut kalan acquisition kemut labiang nadong sedong ti nrei ni la kami nanti bahkan penterekam no nadu kali Islam aja tahu teh dari namar bakal dia kali ka lockdown nak bentar kali ka pandemik kemut baki kala susah kut no kumde te mentar ke sini la yo lat ni beli kendu te ni la yo ka jubab na eksekutif direktor yo kali ka JDCL hak bau ong ba ni dang up satang ya kata ka allotment mong yo ka allotment na kabentaban ka allotment of fund namar Indonesia ya kani ka LA lele uang baka bisa kala dan tang bahkan hapan wan lang rengkat baka project de uang anyway kemut baka ni ka allotment kemut ngimdon je artificial kemut hau benai April kan sapoi kemut ya ni namar kita kala penyo ya ka ta ka jing sus aj musim na kali jumi mungkin oyalam jong ka ni ka asusion namar ba nilala ban yo ye kani ke jubab na kani ka na unu direktor yang kani eksekutif direktor yang kani ke ASHA ti hakabe de bakam jing pentrei ye kani ngil ong ba rai la ban khoten darno ne kumno habien bala yo kani ong ba ngila pentrei sai kata teringi up stang kita tak lot nah nrei ong bala takalap no kani ke slap mo kamun sun session kamun sun tu kemud ba kamlong siu ban ya trei tenrei ki berai bar te kemud ba September Oktober kemud la ban top up kan de kata ke de ka ba ula ai ka dibab ka ke bre bat ka jing wa jungi Kuat itu ban-ban. Baru uang ba udah ong cai ni ba ngalak kuat ban-ban situ baru uang bani ya ka ba mafi kuat ngalak ham kuat mengi memar ba ngi kuat ban pentrei no ya ka project nanong stoncha ramrai kerjai kata manhaka baki la thau bha kani katum ka baki yu ke yu ni sne bala dep te kadi nyu la du nong ston te hadu menta imat kila ot kila yu kila thau bha de kami nyu kuwe kini ka no muswa kadi hakapor barim ka bangila yo ke yu kadi news pak rutam muswa tenrei menta kan mar bakala slam kutu kala de ka lagi ngimla syu eksak menta mar ba ka kala nakiu ka por ada kali te kemut Abstang atak allotment. abi kata allotment kemut by April kemut kinyo allotment kemut by April kemut ngin ke ula ong syai bang nyo kata allotment te habala yo ka allotment kemut kin siu no syai ke nika land compensation but ya ka jing pentrikam kemut ula ong syai ba wat kuslai kemut ba haki benai September Oktober kemut instan kam namar bakal dunas lah Halor ka nongrem ban bot dia ni ka jingdawa ba sa teng na ka bentaban penkiu kerdani ka laskin CNRD block sya ka civil subdivision hini ka sngi kat kendai tarik rumpang arajar apway o MLA jong ka fourth mo kaya constituency unu jor ki sungo ula wer ki rang basnong jong kisnang ba per sya ka jingyalang banya kran halor kumno ban penyach khamat na ka bentaban penkiu ka jingdawa civil subdivision Aka jingelang bala penyad ulaving lalu orang basna mukaya West Chantia Hills don lang ru ki MDC ka ki JJDC bakentub yu ruda yutang winning ji sungo badu habadahun dekar ki badai ki MDC sapo ka fourth mukaya constituency unu jor ki sungo ulaong bakal laskin CNRD block kadai ka way na ki block bala rem tam ka balastang na duos nam khat khandai spa nyu pulai ka bala ai jing sakriya palat chi spa tili ki shnong bat khandai pho hajar ngot ki jing bun breu kat kong ka sense jong usnam a hajar khatwai Pada haba pensyong nongrem habaro kiliang kala long pura ban penkiu kedan no ka civil subdivision na kabenta ban pensuk yu pat ba hakabayade bat karoy ka par ka senchar khadar
Ula kedauru ya ka amlarem ka balakiu ke dan ka subdivision ber ka cleariat ka balakiu ke dan ka district headquarter jong ka East Jente Hills district. Na ka baong lada ya kini laban kintiu ke dan kumta ya ka laskin siana di blok ru kam di ban syakantai. Kumta hagan ka jingelang baro kirang basnong kila ajin kersan bapura na ka benta bandawa kintiu ke dan ya ka laskin siana di blok. Naloba kila pen iru ya ka jingmut halor kumno ban ya chakman da ka babendrap ru bah ka jing sisa la di ban kintiu ke dan ya ka civil subdivision laslam ha. Hagan ka jingalang la thung ru da ka joint action committee na ka benta ban ya chakman halor ka ni ka kam rengkat ka jing kersan anu MLA berki MDC. Hang gua kematam hiji itu hiji yang yang ini pergi MDC yang ni ka gua harus ko form wia berkam joli ki rang bat snong gua snong ni snong gua per mungkin kalau itu nem ta ka phang hiji itu upgrade ya kalau skin block ke civil subdivision ini harga boleh tip ini tu mang gua win ni long pending issue tak boleh tip ini gua kalau skin block upgrade ka husnam kan di spatnya boleh menurun kat lang waga cleariat berkam jo amlarem te hajing lai luti yang kepor hajing cham yang i wa nagaliang yang cleariat ta kuno ko ke district kamlarem deman waga subdivision kat wa yang ni blok yang i modang ne ko ijo nadok di por adok kat ni kamo so prasnan ne ti daw i nagaliang ikam ki nong chong chnong yang ni ka thau QM ko tingin siya kia na minta ka roy ka par minta ka yok ka kot minta ka ku yong ni ka konsensi ida ye chimo ida wi ka rai ida wi jing mut ko lai pensiau chkamat ka sarkar wi am kam ni wa upgrade no ya ni ka laskin block chaga civil subdivision Badaki tu ki khubor ngila posh ka bakut batat hodu bengine syambyang khublai shibon.